Akariba ntura ya murinya kirwa na aribaruwa nende kumania na makarika ya warwani yara yadhirite ye kujiro kirintere mwanya pare no bwano ntubo marinya yara yare rongone ro gushigi yara bakua patukomenya no yenjete baruwa marinya yani wati bonene no ntu warwani bombo bishithe kuna kwithukira akarika na kinyapa ko warwantu na babathika marinya na ya Kelvin Kimathi ana ripoti Uguwa iburumirite akariba marinya wandini yakirwa na aribore na bayabara ne aturiba kirima kakashigi ntere uyikumani ya marinya yara yenji kirimeneke marinya yankuluki ya biti ya narimwe yara yenji buruni antubate kumenyekana kirimene yokiu kibarike geta wage segi nande kentukira kendikaretie marinya yange yenjerwa jakera wa ifaro ivyekindene na ngangorodi anga mercury ndene bienjone antu baita into bira baitere kedere baitere nte komenya ni na anta amenya ende bagwita batiga bie open bata juke kanya kudika interview is very dangerous kreana no to kajira ka gitana idea getete bore high school na bange betete marinya primary school and secondary school enjawa ni antu bakera wa baere to kwina ifaro bieki nawi ni Germany angambi kebalike getora na ifaro na ambi na mercury na ambi ne torande na nau nande ibyo baitaka bie na billions of money na to bakono na muno bageta wa chiding magana 5 banjoni ekundi keu kende ndo bibyo mabiera in billions bagairwa ngoli bau benja kali kapa kuitangoro ndichao ende batatikere batika marinya jaja kana no bekira mbao jatekeza je breed community no to kali kala muno kinya barale uyenja wali kinya ko nani bariku kabatate kabona kwintu kubiba naja iriye bau itene watibunene muno marinya ya ukirimeneke muno kiri arethi na kinya kiri anabani ni bantura iji kureda wana ni takapya kurethia ikebalike ke na nyakia kurethia nani baretha ya nyantu banene muntu akejira ke marinya jaja arethetie na ana barethetie akagwa kirinya ne ke very deep na dangerous kiri community ana ibengana na ndia chungura mbi na te kora mono ko ikwenga chichoka mwito na ala na mbiti nae iski mono ntu antu aja kinya ng'ombe no igwana ikaolero no tu ng'ombe ati makone nge ala ekejirau era ko gwana nete ono nete zo burua jaja so unanya to ana tu ng'ombe to kulethia ni ana rapata bana matinda yao ana bakaya kutinda ni abakagwa au puchwa mwana ko kwa kaula ko mwana yo chwa ko ne mtu munene no wako ana akagitata na ati honore no ye ko ni nene na kuma ni aburi kubikuyirwa bya kiriga buru kaita muno yao kaunti na Meru antu bakiorwa na utewa na kura buru irombaro ya tori bakirimaki imarinya yao shonkuno bwa buru ni atongori matura na mudhiene ya dhikwa buru kumakirimeneki okuwa bweto buri aja muno no nto atire to kuigwa shakahora oranto bakodikwa na marinya nae to koria ri intention ni marinya ja kunja na ja tiko je open ri muntu no aja kuthikwa no jo tukuona ndi kwena mantu ja tebu in dene county ya Meru ri amuntu akajuku akaja akathikwa ri ku karatia na ationekana kaura buduno ntu marinya ja very deep na ndi to please to enogua anene atongera bate bachifu na ida manitas ibati ko abaije manda manya na jombo kalika no ndiwa ibo babati ko abe yabeto chora kwa kalika kinya kidhirikali no tumura yame yato yedhirikali so bakayamya bate bongo bona kumbokalika bakateri mani nchi wakawinda Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi.